Brabta mal-iskandlu 17 Black il-qorti sa tiddeċiedi jekk l-ex Chief of Staff Keith Schembri, l-ex Ministru Konrad Mizzi u negozjant Jorgen Fenek sa jgħaddu ġuri. Dawn huma fost 7 individwi u 4 kumpaniji akkużati b'sensiela ta' akkużi kriminali serji marbuta mal-Power Station tal-Electrogas. L-erba, il-Maġistrat Rachel Montebello semmet li l-prosekuzzjoni tiddikjara illi ma kellix aktar evidenza x'tipproduċi u f'dan l-istadju il-Maġistrat normalment tiddeċidi jekk hemmx biżejjed evidenza prima faċe biex l-akkużati jaffaċċjaw proċess. Madanakollu l-avukati difensuri ta' Fenek talbu biex qabel dak l-istadju jinstema l-espert tal-qorti illi jirrappreżenta lil Harbinson Forensic Limited. Il-Maġistrat ċaħdet it-talba fil-waqt li jinnotat li ma kien hemm xejn li jwaqqaf lill-esperti milli jiġdu fi stadju aktar tard mingħajr ma jippreġudika il-każ. Ix-xhieda tal-accountant forensiku ibbażat fir-Renju Unit Jeremy Harbinson intalbet ukoll mid-difiża ta' dawk akkużati bl-allegat involviment tagħhom fil-konċessjoni fraudolenti tal-isptarijiet. Issa, il-Maġistrat poġġiet il-każ sottomissjonijiet legali għas-27 ta' frar. Schembri, Mizzi u Fenek huma mixlija flimkien mal-azzjonist tal-Electrogas Polapa Bologna, Mario Pulicino, l-aġent lokali tat-tanker tal-ħażna tal-gas illi qed jissupplixxi lil power station ibbażata f'Dellimara u Brian Tonna u Calcini l-accountants li huma allegati li jippjanaw it-trasferimenti ta' flus involuti. Qed jiġu akkużati wkoll 4 kumpaniji Nexia BT, id-ditta tal-accountancy illi mexxew Tonna u Ċini, BTI Management Limited illi hija proprjetà ta' Tonna, New Energy Supply Limited, ditta proprjetà ta' Fenek u OEGP Limited proprjetà ta' Mario Pulicino.